Na kajingyo ya kajingla ka New Trip Youth Council HYC ban yale persya ya kikambamman ha ka imlang salang na kaliyang uba Charles Pongrop MLA ka Nongthamai constituency ha ka arpulay tarik unaylar arhajar arhusan ulano senyang da kaway ka ambulance siya ka HYC Nongthamai circle kum shibenta ban penankam ha ka kya ka syan jong kibaduk barangli ha gani ka sngi na lor u MLA laya don bentalang da usamla Daniels EM president ka HYC Nongthamai circle ha ringkat ka jingedon lang uba Arhembor G Saibon general secretary ka HYC CEC uba Isaac Basayamot secretary ka HYC CEC nalor giwe pan. Bertulak je kena ke ambulans nak benta New Trip Youth Council juga Nongthamai circle. Dan kat bagi General Secretary juga Central Body, President, Secretary, bagi Hot juga HYC juga Nongthamai. Begini ki Rongbak, Samla, Nongthamai juga Nongthamai Block. Wadai berkenika kali bagi ai juga Youth HYC Nongthamai. Kadai shisha ka kam bagi HYC Nongthamai lakit laslam banlum banlang ya kini samla ki jongi ibala ngop hakini ka trawas but kila jingim jongi kala long dum Henry ni shem jinge ban yalam yaki Syaki jaga sumar lani ban aj counseling lani yaka yaka sem ban batai yaka kumno bagi dia ban sumar kon kiti ban sneng dan pun kijinge lese la ban dia kijinge ka jingduk jingbomla kekawai kas jan bala shim kini circle Mbak Presiden Daniel kelong ke kamu ke cash ti hang ni ke ni kum kinong ni kwat la ni ki para snong para tahu ni dia ben kitlang ke namba nilaban solve the problem katla margin kwa bagi samla jungi kun ki jogi kindo la ka jong jigem dan ta ma dan menu ban bataya ke lintik ha ai ba circle my HYC Nongthamai circle kini ai chikmat blay un ai ke bor umar kini ke long ka jing tray bomyo jing siu hablet mo soba marta ki dan kam bor no blay sha in kiti kami mengaku apa snow piba ya kini ka jing tren apa ka yang dor baru nggak ada tren pada mar simple lah yalam kini kena ke bola dan apa influence juga drugs minggu hey idan gam ke ya ke de addiction centers aman lagi district ngri tengah shelo aman lagi district kumbal lagi begitu jelas tambahkan suk ya betray monso hai kini ka kam ila ban yalam no pe ni kena bangwa ngwa pa drugs har ti centers lomba jumpi berhoy ka berang bunga berken ha yin baru jadi bagin snobiang ni ka so jadi tre lang ni de nano marma di addiction centers berbuta ini untuk kamjing ambulance deploy ban hai musim beli sibunsa beli ka tim jum filsa ka deploy ni sing tong penyerap ini nimdan ai tang ka cikut dokter yang singai play nang ai shoot buat semen bisa kali pi tak yo macam kri kamha ya kata spesi baik kecelan Habatin pej bahagi kishap plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet
Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.